Je z današnjim dnem zaključil svoje delo. Upam se trditi, da smo delo opravili zelo učinkovito in z današnjim dnem je tudi požar zaključen. Jutri zaključujemo, jutri imamo pospravljanje in nadaljujemo oziroma odhajamo v Slovenijo. Koristim prilika se dogovoriti na sve te naši učesnici, profesionalne jedinice, nacionalne šumi, dobrovoljne društva i svi te oni koji daju svoj pridones da zapravo obrana stihija. Znači, izražujem krajnja благодарnost Димитровна opština Berovo i sakam da gi pozdravim, znači naši dragi prijatelji, znači dugогодишните naši partneri koji pomagaат кога на Македонија, а особено на Берово бил натишок. Тоа се пожарникарите од Република Словенија, кои несебично секој пат излагаат, излегуваат во пресите и даваат свој принос во решавањето на таквите кризни ситуации. Заедно сега ќе посетите улицата. Значи, како символика на престојот во Берово, со дел од делегацијата ќе посетиме улицата Жанково, која го носи името на прерано загинатиот пожарникар од Словенија, кој учествуваше во гасењето на пожарите во далечната 2021 година. Apeliram na vas, da se pač vseh pri sebi zavedate tudi, da bo pot dolga, sicer bomo prespali v Nišu, ampak vseeno na pot moramo iti normalno. Za jutri je planirano od 7 do 8 zajtrk, ob 8 začnemo s pospravljanjem. In pa vidimo, kako bo šel dopoldne, nekje ob 11. uri je planiran prihod direktorja za zaščito in reševanje in potem bomo odšli. Kar se tiče prijave napak oziroma prijave poškodb na vozilih opremi, jutri tekom dopoldneva printerje oziroma tako bo pač kdorkoli je te vozal, kakorkoli napake, poškodbe, prijavite. Kar se tiče zaščitnih oblek, čiščenja zaščitnih oblek. Če želi se, da se izvede čiščenje zaščitnih oblek, jih dostavite oziroma pustite jutri oziroma po jutrišnjem v Rojo in se bo pač organiziralo skupno čiščenje oblek. Kar se tiče jutrišnjega dneva, kot sem že omenil, štartamo tle in potem prespimo v Nišu. Tam nas bomo imeli zagotovljeno večerjo in bo potem zjutraj zajtrk. Zdaj v utorek imate možnost, da so vsi doma, ker je tako pač naštimo na to. Če kdo želi potrdilo oziroma če kdo na hitrico rabi potrdilo, naj to jutri tudi pove. Je kakšno vprašanje? Če je, bomo hvala še kakšno rekli. Zdaj naredimo sliko in hvala kdo želi, gre na ulico. Neki završni zbor da kažemo? Budemo poslije, sad kad se vršimo. On ide, ima neka obaveza jednog.